Inshuti bakundwa nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ni Shata Mukazi nk'uko mubimenyereye nongeye kugaruka ngira ngo twongere tuganire ku ndwara yibasira abana bato. Ariko kandi hari n'igihe usanga hari abantu bakuru bayirwaye ugasangira babangamira, ari naho usanga abo bantu bakuru ibangamira n'abantu kenshi babinuba. Ugasanga baribaza ese iyi ndwara yabiterwa n'iki? Ndagira ngo mbamenyeshe ko iyi ndwara iravurwa kandi igakira. Hari imiti yabugenewe, imiti iboneka muri chemistry, iboneka kwa muganga hagiye hatandukanye, ndetse hari n'imiti ya gakondo, iyo twakwita imiti ya kinyarwanda, kandi ivura izi ndwara zo mu mutwe, arizo twakwita ibihushi cyangwa se ibifaranga, bamwe bakunda kwita ibikoroto. Rero niba nawe ufite umwana uyirwaye akaba yarananiwe nuko yakira ngo imuveho, ushobora gukurikirana ibyo ngiye kukubwira hano maze ukabasha kwirinda iyi ndwara. Nubwo ari indwara igaragaza ibimenyetso inyuma, ariko hari igihe biba ngombwa gupima ibizamini. Ibizamini bipimwa kwa muganga ahanini mu gihe hajemo amazi, kugira ngo babashe gutandukanya igihushi n'igiturike cy'igisebe gisanzwe. Ibihushi bivurwa bite? Nuko abenshi bahita bihutira imiti isigwa ku ruhu, nyamara ntikora yonyine, kuko iyi miti ntiyinjira mu maraso ngo ihangane na mikorobi. Uburyo bwiza bwo kuvura ibihushi ni ukuvanga umuti wo gusiga ku ruhu alafu iyo usiga twavuga imiti ushobora gusiga, twavuga nk'iyi ikurikira: ketoconazole cream, selenium sulfite shampoo, ketoconazole shampoo. Izo zose ushobora kuzisiga ku ruhu. Inyobwa nawe yo twavuga glycophyrizine, ketoconazole, tapinafine, itraconazole. Abana bavurisha umuti w'amazi wa glycophenazone unyobwa inshuro 2 ku munsi, akawunywa byibuze hagati y'ibyumweru 4 na 6. Igipimo kigenwa na muganga agendeye ku biro y'imyaka y'umwana. Hanakoreshwa kandi umuti wa tabinofine ku mwana ufite ibiro biri munsi ya 20, ahabwa ibinini bya tabinofine miligarama 35.5, miligarama 32.5, akanywa imwe ku munsi. Hagati y'ibiro 20 na 40 anywa miligarama 125 inshuro imwe ku munsi. Naho urengeje ibiro 40 akanywa miligarama 250 rimwe ku munsi. Uwo mwana yogejwa mu mutwe na shampoo ya selenium sulfide 2.5 ku ijana byibuze buri nyuma y'iminsi 3. Ushobora no
gukoresha umuti wo gusiga wo mu bwoko bwa imidazole nka ketoconazole cream cyangwa clotrimazole cream. Ku bantu bakuru bakoreshwa terminafine miligarama 250 inshuro imwe ku munsi mu gihe cy'ibyumweru hagati ya 2 na 4. Hanakoreshwa itroconazole miligarama 200 imwe cyangwa inshuro 2 ku munsi mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa. Akirenza ibyumweru 3 akongera agafata umuti akageza ku mezi 3. Ni kimwe no kuri ketoconazole y'ibinini nayo nuko ayifata. Nawe akoresha umuti wo gufuramo wa ketoconazole shampoo. Nizola shampoo cyangwa uwo gusiga wa ketoconazole cream cyangwa clotrimazole cream. Mu gihe haretsemo amezi mu bihushi, ni byiza na gufata ibinini bya prednisonole miligarama 40 rimwe ku munsi mu gihe cy'iminsi byibuze 14. Icyitonderwa, iyi miti yose uyifata ari uko wayandikiwe na muganga. Iyi ni indwara yandura. Mu gihe mu rugo hari wafashe, ugomba kwirinda gusangira nawe. Igisokozo, ibitambaro byo kwihanagura, ingofero cyangwa igitambaro cyo mu mutwe. Uburiri kugeza byibuze ibimenyetso bimaze gushira. Uramutse ugize ikindi kibazo watwandikira cyangwa se ukaduhamagara. Nk'uko bisanzwe dukomeza tubagira inama zitandukanye. Ni Shatamukazi, kandi kora comment, ukore subscribe, maze ukomeze ugezweho inama zitandukanye ku buzima bwacu bwa buri munsi. Icyiza ni uko umenya ko amagara araseseka ntayorwa. Komeza ukurikire Shatamukazi, maze nkomeze mbifuriza ibyiza. Welcome. Wonderful.